Okay. Jotono khulumka joto hasteni lukurokno ke tini norok bwskang tam bagai ma phaikan ke norok jotono saimano taklai 26 chini OBC o chini kwbangma rungsrwngnai rok tabuk 12 pass wngwi college o admission wngna bagwi jotono nasinglajak gake tini ni simi borokni admission ni bagwi form fillup online cholisinai gangke ang kisok o jaga sanamo sungo jara jara tabu jani jarje hamjamo musungma college o jara rungsrwngnai rok porinai ni tongnai rok norokno ang poinai puilao kwbangma chini thangnai bisi rogo chini student rok je subject no tui chini student rok kwbangma bujiya wngwi keba je hamjamo musungmani subject rok naimaliya gake omno tui ang taklai bisiu bohaino wansoka norokna ang koina musungo je furu norok puila je online form fillup khlaifru norokni je khani hamjakma norokni je musungma porna musungmani o subject no norok choose khlaiwi norok apply khlaidi puilao tongnai NEP system nai puila major tai minor interni tongnai a jagao tongmung nung major subject o nung tabuk romdi kok borok nung hamjagui nung kok borok select khlaikan phiaba nung ulo ordek mardek nung tongmung no poriliya ba o subject na hamjakliya gangke nung change khlainani gangke nung tai abo nung change khlaimeya online system gangke tabuk minor inter rok gangke borok gangke change khlaimano gangke major gangke nini abo to honors nung tai bono change khlaimeya gangke kwbangma lukurok thangnai rok problem nukjaka hamjakmani subject no choose khlaimeya ngei pori rok mania tab kwbangma nukjagui tongo phiaba ang obon koinai norokno je norokni hamjakmani puilao major subject o norokni jekhani hamjakma subject no norok choose khlai apply khlaidi aboni yagulo apply khlaimani yagulo norok natai kaisa tinta option tongnai college ni bagui norok bobo college no norok puila hamjak ek number bo college no nung puila apply khlainai bono nung apply khlaidi aboni yagulo 2 number o tongo haini hai choose khlaijanai abo nung bo college no abo buni ni thani choose khlaimano gangke 3 number o kwbangma choose khlaimani yagulo nung subject choose khaika tai nini college choose khlaika aboni yagulo tai kaisa jotoni important gangke nini je mobile number tai nini email number nung tongmungno nini apply khlaipro nini email number tai mobile number nung abo bai apply khlaigan gangke thinango nung admission mani yagulo nini o admission mani yagulo je kono registration ba khlaina thangka je kono tabo university no hoite admit khlaina thangka afrong gangke kwbangma baksa student rok tamung je email number rok kemai thangka ke tai anam email no karimainya ke afrong gangke kwbangma problem nukjago do gangke o email number no norok haino puilani simino kaham ke preparation khlaiwi bo email no rekhangka norokni chano norok ekdom one sogoi email rok thik khlai norok apply khlaidi gangke omheke jodi si thik khlai norok apply khlai gangke norok ni thinango pori tongpuru tai kono jungjal nukjakla gangke omhai khlai no khanani simi o tini ni simi norok ni form fillup online cholijaka college je katal admission ni bagui gangke o college je apply khlaimani bufuru date list koknai gangke 22 tarik 19 tarik 6 mas 2026 ni salo norokni o merit list koknai bo college sabo admission nungani sujug mankha gangke o list o dino koknai 19 tarik 6 mas 2026 ni salo norok biang tei nainai gangke norok website ti bunai mano tai norok ni je hamjamo college norok apply khlaimani a college bo norok notice board o thangai nai mano gangke baksa gangke kami hasalok tong gangke norok website ti nai mano gangke je 19 tarik o jodi si list ko khanini gangke ar pore o 22 tarik gangke norok ni admission college o cholinai gangke 22 tarik o jodi si 19 tarik o jodi si norok baksa list ko gyang gangke haina norok bagai second time list
नखारफिनाय आबो गाके 22 तारिखो लिस्ट कक हांके 24 तारिखो हाय सेकेंड नि बागै तैसा लिस्ट नखारनाय गाके सेकेंड राउंड हाय एडमिशन नाजाफिनाय 25 तारिख 6 मास 2026 टू 29 तारिख 6 मास 2026 जरा हाय जदि नों सेकेंड राउंड बनि मुं कक दिया तैसा थार्ड राउंड हनै नरम बागै सुजुग दंनाय आफ्रो हाय नो अमहायखनो लिस्ट फुनुक जागनाय गाके अमके लिस्ट फुनुगै तैसा हाय थार्ड राउंड बे एडमिशन नाजानाय जदि तैसा थार्ड राउंड नों एडमिशन मालिया आर परे फोर्थ राउंड गाके कॉलेज ऑफलाइन दै नरकनि एडमिशन नाहार जानाय गाके ओ एडमिशन जदि सिनरक ताबक एप्लाई खालामनो संगे तंखाके सम्राट वेबसाइट नि कायसा दङनो जोंनारनो भिडिअ लिंक होनाय आजागन नरक आयते थांनाय बु नरक एप्लाई खालामनो गाके नरकनि मेन गाके ओ ताबक स्टुडेन्ट न बागै इमेल आईडी तै मोबाइल नम्बर तै नरकनि जे हामजागमनि सब्जेक्ट पहिलाव सब्जेक्ट के खबा बोल खलायो नायदि आं ताबक चिनि माने साना थांगोन नायदि ताबक आं कबर करना मुसुं तंखा आजागा आं मेजर सब्जेक्टआव हिस्ट्री नायरा जाखा गाके नों हिस्ट्री पढ़िसिमाय नों कबर नों थिनांगा ताइ चेन्ज खालामनांगला नों आबो निनि कलेज पायासा नों अ हिस्ट्री नो नों नाय मा थांनाय गे तमुनो नों नाना मुचुं खांके पहिलाव निनि खावो नों तामनो हामजा आबनो वान सगेनारो एप्लाई खालायदि गाके इमेल नम्बर सेम तमुनो नरो इमेल नम्बर जदिसे अर्धेक माजोंना इमेल कमाय थांका आफोर गय नरम बागै गोबां स्टुडेन्ट लाइफ नरमनि ताबुक लेजार कलेज नि एग्जाम फाइ लेजार गंगे नरम बाक्सा बरक लेजार नाइमे यांगो गोबां मा फर्म फिलआप रक खालायब्रु जों जालंगो गके नरक अब हायरंनो वान सगै नरकनि इमेल लक ठीक खालाय तै नरकनि जे नांमानि डकुमेन्ट रक नरक सबमिट खालाय नरक अमके एडमिशन फर्म फिलआप खालायलायदि गके तिनिनि कक कसार मुं अंसं नों सिनाय खा खालायो जत रोंस्रोङै दंनाय रक ककनो बुजिखोनानै